Mio la umoja ya Uhuru Kenyatta na His Excellency the Prime Minister na ingine ambayo inaitwa Tangatanga. Kwa hiyo ile swali ni kikiliwa nate na kama hata kuna farasi niare ka farasi nanyoliyo ka nashetiyo ka nanyororosholama ka nanyorengera ongera ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na Benson Ole Wuapari na Nkorroki Oolomon kulote Sidai FM Saa Nabo Enteipa Wuapari Benson Ole Wuapari Oolomon ligin chongo nyegduo tenolo ngere tu edumol turlor ba yanil kansolo velikale senete kaunti naroka itugo jagila rigogle na bushe azimio tenkare narokwi ibunga kwentoki na bo ari enkigero yolotiano lemonam ibunga dolo digidigle mandamando monoge murgo yolotiana itong tolon tolena rokwe ile bunyegi bei ekuleti na lubotolo shoa sabo somito la ramata ko manyimuru wejelo tiana nonko iroto lonto lole samburu ejo metra barabarani nanga matenko ba doda ke siasa orgila atna tena wadu ya detro gavana ile kaunti na rok Samuel Ole tuna tongi shube to moloshi ya utaro tuna dede baye duku yolturule IBC mbunke yonto monoke kaunti ya Murang'a sabi na cheki kilikuwa ni shure kitangara ko Oolomon to limodeta aje tuburo ke worki yo male Jubilee ngura itengela rekito kola ilonga lusunyera otomono bishana Indonesia edena gengene ngishu lobenyo lorika lobenya le sukul na be boarding to loshole Indonesia limune ya batankera na ratomono uguni tina lubotolo sho mabete nebo ay shogno Nkorroki Oolomon tenguto naji Benson Ole Wuapari ekeye Nkorroki Oolomon Benson Ole Wuapari itu edumu ulturulor bayani le Masai Council of Elders sorbunge yo le conchela denge sholorika le Senate ilo mona gulo o ibalunyolo benyolorika lilo turule ma Council of Elders turgengele transmaro lonto lo to lo sholor wasingisho organsolo yo lenteram Region organsolo lentera gito shanoru bunge ole konchele reshata ola intigitama o noto terikore nye nirigino ne loritaya kore geru yimi Oolomon Sidai FM region organsolo lentera kirigino na aneleku o seneta ile da molekina terikori loriga le senete enkare naroka region olentera gito berana ilo turule ma Council of Elders sie nyera mataro lo shoto rikisha ne mesha ne bigor ngashara matare ilo turulor bayanile Masai Council of Elders Orgasola yolendera le tarasmara yara chama ya Masai Council of Elders le tarasmara de jotor wasingishu ora bendu mona shomage ngole konjela na le konjela ga ni botishi kale me yo kaba o de jibi bado ora bantu kan ligi yo logera bana bo shor Masai o shugero de na bo shor Masai na kite ya ba hodu lorigan bere na ni le konjela ora bai loriga elelo tungaje ni le bunge na ga jo no ta mi shenyi ni weji jela yenga ora sinya ga jo da mata mo kije ta na ba baisho na me lasma be woru nole lekina ulori kalenye itu kata ngasawa mo ipiki jodi boy saboto le konjela ina ala jigir Masai be me ata yo shaka jere yo ko samado ki jigir Masai tanganye ko de masuma magna na le gandage tangara ko diya bali ki ata kaji ko nor Masai me ata la to ngale ki ta jodi je itu kini ore na ilo no lobenyo lorika lilo turra le ma Council of Elders to lo sholo ruwa singishu yolo tininya na organsola yo lentera Sidai FM na itukuja kila rikogle na bushe azimio tenkare narok beibunga kwentoki na bone ngoro na bushe azimio betu moloshe mirisho itengela rekito kunati duguya Oolomon kulo tolimo Paul oriku lole na ikumi ejo na kore na busho elela rikok pookin le azimio ne mirisho itolosho le mate lulungata niririkino ne kurakini katukula ka yori kuna rolo la nekumi na manya melili ward aingwa melili ward ewi neji entiak isiai asmio ore ergafana ni ngolela oti alfa yano yole musuni niti ole suji niti
Ole Sunguli Ole Kenta nekincho ng'ole lelo payiani enashe amu eshomo atoni nejo peim olosho nabo peetum olosho enkoitoi. Ore peelotu metaa ng'ole ena siai e Senate neetai ng'ole oltasat anaa ele payian oji le Damu Shiakoti, neetai oltasat oji Ole Sitelu Ole Konchila orkulikae payiani ake sininche enaaji e Azimio. Kayieu najoki lelo payiani piitoki sininche aibung' orkerreti liijo olang'ole oibung'a lang'ole payiani le gavana. Peekitum olosho ataa nabo amu ore yiok kira yiok raia nikira kulikae arikok kutitik naa lelo payiani orikito yiok. Nemeeta oltung'ani lemeeta iltung'anak lenyenak nimikiyieu nikindapasha. Naa inakata eeku enaaji sapuk amu ore enaaji piidapashi naa keeku kiti. Amu kidim Ledama anoto iltung'anak lenyenak mateshet enkaji ang'. Eterrepa naa Ole Naikumi erikore orpayiani kituak le Maa Council of Elders tenkare Narok ejo naa pee eikok olosho neutaa olosho torrekie sidai eyiolo nchere kerikito oloshon pookin telulung'ata. Ore kulo tasati le Council of Elders itaasa esiai sidai kake ore siasa neenaang' iyiok pookin neenining'u iltung'anak loonkajijik pookin naa tenaa mali woriworo neentorr equally tenaa ilorikan kinchoo ntae orusa enkena ildamat enkena irkeek onyokie enkena loitai enkena ajo sinanu naa piilotu alo ayiolou irmoitanik enkena lelo tung'anak ooji irwuasin nkishu enkena iltorromo. Neenchoo haki enye sininche. Naa tenaa kidimayu dii ninye niponunu ntae atoni tenkopis inyi pitumutumu aitekete iltung'anak osotua peemedoli enaa iyata tae shoto nabo amu mikiata yiok. Kara nanu orpayian le peace netu aikata alo nena tumoritin naa kiririkino duo ng'ole peekipuo. Nekiomon ntae ajoki ootu lopapai entutumo olorere lokijanani entutumo olorere amu ketii dii irpayiani lorporro lang' otii Council of Elders mekure sii doi yiok erawati amu kara nanu ormejooli. Ore doi irmejooli nemekure aa irpayiani kutitik irpayiani kituak. Neeku kayieu naomon ntae ajoki ore ng'ole ena ng'ole esiai nishomo lorukotini sidai pii kitoning'o kake etii enkiti entaituo lotii Kikwei. Ng'urai orkikwei otii ng'ole inewueji. Ore naa ilo naa Paul Ole Naikumi egira airorie Benson Olomon e Sidai FM. Sidai FM ena. Ishaa neduari enkigerore oonkera eatua nkishu temurua yioloti enaa Nemelelo te Kopkop e kaunti e Narok. Etejo naa Senior Chief Michael Ole Muna nchere eitu naa edupore nkera ina luboto olosho erikore serkali e kaunti e Narok. Ejoito naa kumok nyamalitin naagira aimaa lelo parakuo. Ilomon kulo oisho yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa Milton Ole Salaun. Ore torkilikuai oota olaiguanani lina murua yioloti enaa Michael Ole Muna naa nchere inkera naabaya 111 naata empala e degree tiatua ina murua kake migero enkumoi enye. Olomoni ele otang'amutua tenkiroshi loopeny ina luboto enkop. 161 degrees naata tene. Naa ore piilem ofisi ene Narok meeta orfail lemetii enkerai Emelelo naata degree nemeeta naigeroki. Meeta dii iltung'anak oota shida duo ata duo ijo ake netii enkop. Iltung'anak ooyieu komposi ena murua nayieu komposi. Nitoning'o naaji ajo metii ata ninye enatapong'unye. Enatapong'unye taadii ake ninche kuigerisho nkulie kera. Eitu kata yiok etum ina toki. Ore ng'ore ena toki naji devolution, ore te maisha ang' naa destruction. Meeta entoki naisho yiok naisho. Ore pibaya naa ekumok iltung'anak otii irkasin lakini etotoni apa ninye yiok nikisho tenkata naado. Ore enyamal tenchoto orbarabarani neton sii osomiti Sagami amu ore enkumoi enye naatorokieki itobira neesheyie apa enkare. Ore eyia nejia negira aomon serkali peyie ejing'aki ina baye tesiokinoto. Ore piilep enakop netii Sagami ajo miet nemeeta Sagami leme 40-50 million. Ore enkop ang' tanakata enewueji ore entasoma naa irkeek kitipika peekin mekure apa eetae lelo keek le Kenya. Ore piing'oru Sagami otii ene ekenyi oim iltung'anak ekenyi kake nikimita tenkaraki osina. Ayaki kulo omon te Sidai FM temurua Emelelo te Kopkop e kaunti e Narok aji Milton Ole Salaun. Ore naa ilo naa olasirani le Sidai FM yioloti enaa Milton Ole Salaun. Ibung'a olodikidik le maandamano ntomonok emurua e Aitong toloontoluo le Narok ejo naa peilepieki bei e kule. Etejo nena tomonok kule nooshi egira aisiligu nibung'ie nkera enye ormareita lenye neibalie naa nchere ketiu naake enaa kegira aitarasaa kule enye pesho. Ore egira Benson Olomon e Sidai FM etejo nena tomonok e Aitong ajo mekure naa egirakino enkitorogonye bei e kule. Etigilo nena tomonok elita namirie nchilingini nara 30 ejo meishaa katukul negira aimaa nkasarani kumok teramatare e kule enye. Natii emurua Aitong naa yiok nena kegira aata malalamiko esiai e kule amu ketii yiok kule abori oleng nemeekure kiyieu amu ninye ake emukunta nikiata yiok. Ore oshi enakop ang' naa ng'uesin eng'orta onkishu ang'. Kake neisho olameyu neeku ore entoki natelekua naa peekiashore ore kule enye naa ninche kiko peyie kisumie nkera ang'. Idipa yiok nikilepie kule ang'. Kagira
nami madamane kide ewa chong amore shukule dangomana nige biashara yoni kiasita yara kero ne bona mirikache ne bona mirikoti na bolle yo biashara ala shumpa kayere bara ne shawala shumpa era na nalage kirwarisa ndio biashara ndio kinyenda na nige ndaso era na dola na eribe ya beri amore ora nika na kalaki ora lane yabo ngiwache mengine kiyo kumea era live na kalaki yegi na ura jana ada ora kiyo kumea eliga kalaki ora ronga na kati kole lagi karata pelanga agar mau yang boyong domono agra yo kole amore kitu ore nalelo na iribara konto muno kina muruwe yolotia na ne tolo naroga Sidai FM na sabu wasomito la ramata ko manyemruwe yolotia na nonkoiro erijele lobara ko odo ne ata serikali ya county ne bo serikali kitokne to na Kenya malme ata barabara ni sidana ore na nyamali na iweji na ushukura ne meta lobara ko le Samburu lontolomna ore na gitu ne jambani burutelo ikopa embunge ya Samburu lontolo na isula le suda benya maliki na bayre siokino te jagira imengoloto meta barabara nti na mruwa lo mongulo shengiro shola sirani le sida FMD na county ya Samburu yolotiana Patrick Lepakio Ikishirita lungana manyalu buto nongoiro tatu alodokeje kuwad mbata Samburu West. Ijumeata ninjel barbara katukulu mbaya natanyamal ninjono lusutanga tina gulura mat. Atuwate nishon tomona ninjo tanga kena pa ninjon tomona mpaka nupuwa ngamal barbara lematana. Nimeata singuji nuushikura ijo kore taun alodokeje kana kala kuwaniki ninche. Mbaya na jonyanyi tunu lusutananga matana hata serikali ya county waniki liepet. Tudonga yin maragila jike dodo kuto kasi sana papero mwana nijala barbara. Nongoiro ngora ngitongo nijo itakini. Jila yekiti kata iniki kama mana kari bisa ini tunggu. Bagian babi video betul lah nada teman dua kali na ada mau gitu punya wali. Ini dah mangkal nona teman ini bisa makan. Doa kan teman lagi jago bener. Saya bukan tuan aku. Ada lagi orang na kejla barajo yulda pura kuat. Nada nunggu di yopi. Lagi ada nanda dua yang mukor doa nak tu barang subuh lu tu mana nunggu. Amana nak ada kayaknya sar budum. Nadong kita santa. Jineja anda siapa sih obo dego wagi. Keju sigulori ke showa pala riguri ngalu botol shoulder ro shakaki te bragnal barbara ni mata tanga mata na yola rimito ga tasakaki no kusakan woleng ka swahili na wadi yolti ya Nigeria selection mumbungi ya Samburu West na sula suda no mon nan jebe to mor monal barbara amugi tan njese na woleng la kala por ko tela wale ko oi ja na bayo ke ya ndal barbara duwana MC na de shomo o la bartaya Udah nak bagai nak itu nak kita nak selu doa nak bagai jenam ini kita kena nak akhir ko siapa yang nak jadi akan anda nak nak kita ini rusak semua dah nak doa anda nak kita juga nak untuk jangan nak bagai nak amodu anda jadi kita siapa kan nak doa nak kita siapa kan ini Azraki Sidai FM tomoni salo 0.0 tahun Samburu gaji Patrick Lepakio ore na hilo no la femyo lotiana Patrick Leo edutaki siasa orgilat na terewadu ko ya detor gavana ile county na rogolo ya nyiti Samuel Kuntewle tunaya lomun gulo ibalire bara ko lewa de mare gilore siasa orgilat lenga ji o la isirra na ibalire gavana le tunai eto utana le bara ko gavana le tunai jona ko na siasa orgilat ne mereto lo show ne to ne nyamalo lo show me tera mata na noto de county den karage siasa ne gilata na idaba show lo show ni dayo lo show iburuto narba yanigi tuak lemar or gavana le tunaya ejo mishane asure neglate or lo show betu mesiba lo show ejo nagara asure gavana le tunaya neglato la inora to monitu netu mingera enye irkasina lo mon lo show yoko la siran le side FM yolo tiana Abram Tobigo Gudio lo ngegena dulu saja nari bungar gavana ile kaunti angara narok entumo le nebo orgila lo la ser te kaunti angara narok ni bangutu na elba yene lo ngwargila lo basha nusula gena lo ngwan ka jole serra gilu re na ina tumo na nor gavana ile kaunti angara narok Samuel Kundala tunai ejona gracias le serne asure ne negla te kaunti angara narok da basna ma sayne sulagi tomru na basha te kaunti narok wala gre ro le la yene ngi de sene se FM ne magana na mbaade ngutu na jana asgidin isnaro le mako tagala gilno remba tukul na itumia or gafanai denaro county wala tunai enkaji na jeno le sir ore na bae wala no ne siasa ne glat na gali ko le tunai ya joki intumia le sir te shagana do
ayis narikila yiolo olaisir ajoki pemitokini ake anyorraa mitumia tonkoitoi esiasa. Eteleja yiok oleng erishata dorop. Ore 2017 nitaakuni ena kibung'ita olempo enkoriong ore oldakikai le musho neletesha oltung'ani le independent metanang'ari. Nayieu naitanap ilalashara lainei toolaisir ajoki mpeishutumia intae amu lewa oidim ate lewa oidim ataramata irmareita lenye mirara iltung'anak opuoi aisho irpaek anaa silunguni nkeek are ashu enchata oltung'ani laijo ilo ogira alo aing'ua erikore. Jackson Ole Wuapari nabo taa papayiani atoning'o apa olong entumo nashomoki enapa olong nishomo ole tonai lapa tung'anak moi loolaisir ooshomo entumo aomon intae olosho le apa oyieyie eng'orisho ilarin tomon kitang'oro ole tonai eorita nkajijik nemekiata nkiitin naigeroki naa kajo ore lapa olong lesiana otujutoki etii CAF naa kajo lekuna kishu naa irkulalang. Siraki sidai FM kulo omon tenarok oloontoluo te Marawa Dumboje enkarna Abraham Tobiko. Ore na hilo no lasirani le Sidai FM yioloti enaa Abraham Tobiko iririkino neinining'o olosho ilarikok otii atua nkishu peetum olosho eutaroto nadede enkikoo neena Julius Ole Mokita ejo naa ore embaye etipat olosho nee naboisho peesaruni olosho tenkidaaroto neisho olosho eramatare maendeleo. Etejo Ole Mokita kishaa naa neng'enu olosho egelu naa larikok peegeluni larikok oosaru olosho neeta olola lolosho tooltauja lenye. Ilomon kulo oisho enkiroshi olasirani le Sidai FM yioloti enaa Leswami Ntoika. Eishaa neinining' olosho le maa ilarikok lotii atua nkishu tenkarake ninye nalawa enkoitoi nabo nautakinyeki naa olosho enkoitoi naishaa neisulaki naa tena rishata nagira ailepu osempeku le siasa tiatua ele osho le Kenya. Ilomon naa kulo loiroro secretary group Rancho Oloirien yioloti enaa Julius Ole Mokita egira naa airorie emesa oolomon Sidai FM. Etopona naa dukuya Ole Mokita aikilikuan olosho peetumoki naa entoki nabo neisulaki naa tena rishata natii olosho erreteni eoshoto enkukuo olari loonkalusuni are otikitam aare. Julius Ole Mokita eing'ua taa ija shoto e kawaida. Kake ore entoki naomon intae mainining'o dukuya mainining'o larikok amu meetai olosho lemeeta larikok lenye. Eponunui taa ajo nanu keetai siinye ake loshi oji wanabii wa uongo. Eponu akeyie iltung'anak oota irbulabul pookin kake mategel iltung'anak enaa sikira. Niyiolou enipik kura amu ore kura nemekure apa endala. Ore kura netaa maisha oltung'anak. Ore taata kura ore piiwoshie kura ewuei torrono naa torrono naake. Ore piigelu oltung'ani likiririkino oltung'ani lidol ajo keeta enikilo aitabaya naa itaas esidai naa kajo tinija ake eyieu Enkai. Neeku ayieu najoki ntae mainining'isho emaibung'ata sii tele osho amu mikira dii kumok. Ore ake pikitoni aiserisera naa kiseri duake yiok amu neyieuni. Neeku meeta ake enanyor yiok naa peekimbung'a tenikiyieu nikiata sii yiok oltoilo obaya aiwei. Enkibung'a ake naa yiok dukuya wenkomono Enkai naa oshiake naawa yiok aitabaya nikitabaiki. Siraki nabo uni ompointi ong'uan Sidai FM temurua e Kawai te kopkop olosho le Transmara kaaji Leswami Ole Ntoika. Ore na hilo no lasirani le Sidai FM yioloti enaa Leswami Ntoika. Etabayie dukuya olturrur le IEBC embungei tomonok Murang'a Sabina Chege ikilikwanishoreki naa tenkaraki olomon otejo det ajo etupuroitie naa orkioma le Jubilee nkurai tengelare kitok natulusoyie olari loonkalusuni are otomon oopishana ejo naa kitoki ake aapurroo kura orkioma le Azimio tengelare kitok olari loonkalusuni are otikitam aare olapa leisieta. Etejo naa olopeny olorika lorkioma le IEBC Wafula Chebukati nchere kelo dukuya ilo kesi ejo naa ilomon lelo lenkirrikino tooltung'anak lelo osho le Kenya nemeishia katukul. The question as to whether the Commission has jurisdiction to hear a matter such as the one before it has been the subject of litigation in the High Court in Nairobi, Judicial Review Miscellaneous Application number 592 of 2017, Republic versus Independent Electoral Boundaries Commission, the matter of the Honorable Attorney General. The court upon examination found that the procedure followed by the committee and the decision rendered was within its powers and thus upheld the same. Against this background, the Electoral Code of Conduct Enforcement Committee has jurisdiction and is legally seized of the matter before it for hearing and determination. We make the following orders. One, that the preliminary objection raised by counsel for the respondent on 15th February 2022 is hereby dismissed. And two, this matter shall proceed to full hearing. Ore na hilo no olopeny olorika lorkioma lengelare orpolosien tolosho IEBC yioloti enaa Wafula Chebukati. Ore tenchoto olakilini le Sabina Chege erikoo senetai le Siaya James Orengo tenebo orbungei Otiendo Omolo netigiloi ina duata Chebukati ejo meeta naa enkiroshi nemeeta shakenisho sapuk naata natii alo ina baya. Ilomon lelo otigilore sininye osenetai le kaunti Narok oloyanyiti le Dama Ole Kina ejo kishaa nepalari imbaa ina pukunoto. Fortunately, they have decided that they have jurisdiction. In making that decision, they only dealt with one ground. We raised 5 or more grounds as to why this matter should not proceed before the committee and look at this material and make a decision on the way forward. But I want to say this without fear of contradiction. She has been going all over the republic, speaking the language of peace and unity
And to our consternation, she's been summoned before the commission to answer to utterances which, when you look at it properly, they don't amount to the accusations that the Electoral Commission is presenting to us. But we all know that the IEBC was found to have conducted the election of 2017 in an unquestionable manner, where the Supreme Court in itself declared that election null and void. So really, what the IEBC should be doing now, instead of targeting the Honorable Sabina Chege, is opening the server which they refused to open. For us, Mount Kenya region, just know that your daughter is being targeted and there could be some forces behind it. Ore na lelo na lagilini lembungei Sabina Chege antenebo na olagili o senatai lesie yoloti na James Orengo orbunge Otiendo Omolo tenebo senatai le kaunti narokolo yanyiti le damolekina. Ore ke rui la sirak lo monti na risharage erejo senatai le kaunti enarokolo yanyiti le damolekina njere ekelo olturur le Azimio la Umoja kaunti Samburu tiato wiki na rare na tiduguya. Ibalunyo no seneta ile da molegi na njere ore na ntumuriki na ibunga Azimio la Umoja de kaunti Samburu na agebu abarana tenebo enkana sayulotia na ne marlala enkana sayulotia na negisima ne suguta marmar wamba acha sports na ibalunyo na njere meraba yake na jingolosho le matua serikali etenkara gara matare maendeleo na tumiri barako lo mongulo o ibalunyo na seneta ile da molegi na igairu la sirak lo monte enkana Nairobi jo meraba yake na age ningorisho losho be jingaro serikali be mebala yulo shore siadimna ibalunya nao senetele da molegi na njere mbaya tipat na lengte ni bangu lo sholo samburte ngumo iye grana angama ulturu yolo tiana le Azimio la Umoja tenkara gana buisho lo show wera madare maendeleo na tumiri barako teneo la liku ni leo DM Raila Odinga ilikore lo shole Kenya ano rais le imieta Sidai FM na Ashira ngarage enira shama ninyoru nigalo niduta ningo dengiresheni no Sida FM na rigito lo sholema loito dugyanga mugu no Nkorroki Oolomon na Wuapari to lo ngero subu gurburke lito lubodna ba sholo sholema tebolo sena na sa enarok na gesipa na jawangan ngejuga Benson Ole Wuapari Indonesia Edena gengene ngishu yolobenya sugul nabo boarding toloshole Indonesia elimuni ajera bara sila na ratomonogunia ibali no somit lenyara yalo loshole Indonesia era bata na ari wirwan na nakera na ratomonogunio la rinto monobo meraba tomono ile ore na ilo mwalimu ile ngisome dini neli na jo ekitunuta na inkera na raisi to lari lonka lusunyaro tomono ile yibali na gutinyo shole Indonesia njere ke ni lo lenge nengi shuya eranya na erubata na isitaya pe megeleme ilole Benson Ole Wuapari lelo mona oyunwa olosho yolotiana le Indonesia oyisho yoge ngidibata Nkorroki Oolomon Saa Nabo Enteipa Sida FM Wuapari Saa Nabo kanyo bayati kitamo guni osekondi na raonoma onomobo onomare onomoguni onomongwa onomoimieto onomoilegu na rineja ingamurugulio monto Nkorroki Wuapari Sida FM tene oshnade sauni enke wadiemna botegi Benson Ole Wuapari aka Nkorroki Oolomon Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Oolomon te Sida FM
Sidai FM na Sidai FM ewangan ngeju Mama Adeti nara normal na bala na ningo Sidai FM anjo ndama ningo Sidai FM na jina lama ya nalenjabi na ningo Sidai FM anjo ndai ningo Sidai FM Kennedy na bala ani ningo Sidai FM kajina uwa inara no la seruwa na ningo Sidai FM anjo ndai bogi ama ningo Sidai FM aji Kiara Ole na bala orpayalo gijilele met na ningo Sidai FM kamanye